Day akoso na Obuasi fonso adibi na dwumadie no ase no na director de Environmental Protection Agency nifa ye wadanse Obuasi Premtobre Kasee Adom de adesrede etusuapo ahodo wo man Ghana mabunu wo munyina nim se wasrada ne ma ye de package ne ma ma ye fe no dodo na ye roba ne teze banku nyina ebo no roba mu wasre wo ma wadwini mu no ntumi fa ne ma hofro bi ma abonte ye de be ye saa ne ma nanan a roba mini o man Ghana environment no ano bebrasi wo me Director ya with the Environmental Protection Agency ano ewo Obuasi Premtobre Kasee Adom ene Adom Kasee amane bone Isaac no menyo twetwem komo ene wodi tu just say se obi kwato aduane a wodi egu rubber anase plastic mu amano no ha adwene pa ebayi a suapo ahodo ewo man mu empa kwan ahodo a obefa so ede susuye pa aba obetimi ede aduane egu mu na enkoye se rubber dada no a ene obi a edidi mu Yehwe Ghana asesi na enema yede yankata ho edudura nema ho no aye friend packaging materials no dodo na aye plastics ukọ pharmaceutical industry plastics na ye use obi yetopa ye enurunura ye nyina ye plastics na yede kata ho edi de mepa kire ni se university fo no obo pe kwa fofra ye betimi ye nya kwan so de ade ade ye be package ya enko use plastics bio na amanamam fo no so ana se ade hye ne ye wo man mu no ye hwe kwa ye be fa so a plastic ye use ye beti so ana se ya antimant so kura na ye use wi a yentungu na ngogunguram na mum ye be fe ya de fofro bio ye fe na reuse enwechi senior manager ya woda environment department ano ewo AG George Uswansa enso editor just say ehu be yin ase omanfo ye be yen kyerkyere ede ama wo mu ewo kwan obefa so edi won hu ni wohwe ennene nkora ya kyerɛ wa ase nyina obi di senior ni botaiti de ni so besa de we a edi sikaba ono kɔ potem esesa plastics no na wakɔnwen plastics no na ɔde ayɛ polybags na ye nyina etimi eyusu ɛwɔ market ni ade no ɛyɛ one way a ye di control plastics ɛwɔ market eti no enne ye ba ha na ye beyi ye beda sene me nyina di say there are opportunities in all those issues. Emilia Sare ɛyɛ new institute MA primary school chechireni no ne Adom Kasee etwetwe sankomo yi. So I didn't want to say the whole world who's a plastic containers a bit more useful. I mean, I was sister me beboa ma yetu mpo. Near to eno so asade adwuma sabre. I'm happy so much me yes and mom de plastic containers to me ya ade amana useful. Ye hian say benya companies amama so yasen.